Oh, my testicles. She thought my testicles. Li pa jam vini? It's always mommy too that lets him out. Mom. It's not my fault. I was trying. Mwen wè sa la, mwen telman kontan map rale pou mantre epi li But you soti. know Lamu, and you're the one who told us to take Lamu out the cage. Li gen la nan dormi, so pa goun moun lak go telefon dik te karelel. Ok, mbay vag ti moun. An nou ve kado nou. Nou pare? Zafel li pa la. Li pa la, an nou ve kado nou. An nou ve ti kado nou, ok? An nou ve lo. Bon, ba la goun ba andel, mes ami, si m koupe ba la, hein? An nou ve kado, an nou pare? An konte ti moun. Li avek menaj di, woy, wap fèm fèmè live la. Wap fèm fèmè live la pou male, petit. Ki menaj? Ki e sa? Male gate fèk nan telefon. On vi fèm ale, oui, petit, ou fèm fèmè live la pou male le. Ki koze? Oh. Ki koze sa pit la pdi la? Oh, Joy Montana chéri. Mwen pit la di lot la menaj li. Gadon koze, ki moun ki fè komentè sa? Mta reme we figyo. Le fini pou mkal chacho, fòm screenshot komentè ou lan. Oh, quelque chose de grand comme ça ou chita ou di. Men kote di perfect vre, li gel avek kek menaj ve, paske bagay sa komanse raz. Nèk la madame ni pou vin nan live menaj li ki kaka sa wop. Kaka voye ti moun. Kaka voye. Ki ti fise domeng sa bam zeyan nan boti mami. Al go ti fise domeng? Bam zeyan pitit bete avan mouve kado a bam mwen. Ki sa? Pale nou kote komentèr yo monte mkone nou reme sa. Keme bala di? Se pa avre lap dormi. Non lap pa la kliyan e sa mkone li la kliyan nan telefon. Men ou menm ki so di, ki kote liye? An balon des denye chans. An tag li ankon. An tag li. Si moun bal pese lang mwen vwe, man vi pese lang mwen. My kids are not engaged. I'm engaged. Why would they have it? Why you want to know how they feel? They're not engaged. There's a lot of Haitian here. Easy business. So, can we tag him again? Anfonti tag li anko Timon. Andil, nap tag li nam di DPERFECT kite menaj la vin joun madame. An tag li. Manti, ou patan ken al nan studio te wè la menaj. Manti wap fout fe. Yeah! Bamrelo, parce que famrele di, parce que nous sommes pas parole là, m'bat reme parole là. Du perfect music. Côté du perflex, du conflex. Bamrele la va mouve kado, parce que parole ça nous dit là, ouais ti moun wè m'coup changer couleur. Apa m'te do aménager ça faut pas répondre moi. I was d'après pour téléphone. Yo di me aménage ou m'ta de gon moun ki te passe dans studio al ou avec confi dans studio a. M'go seul ménage, seul madame tout moun connaît. Mati. Mais moi qui fait mes live la malé oui moi-même. Koto d'après li là. Oh, moi-même nan ma get Haïti comme qui boy ici là. En tous les cas. We're trying. I'm tired running after him. I just take a break. He's not coming. I can't run anymore. The more you run after him, the more he run around. He thinks you playing. Veronica, L'amour is here. Come out.
He's here. He's near. He almost got hit by a car, she said. You guys have to walk after him. Go ahead. He's right there with the lady. Go. Ou kon moun blanche sa ou puis tout à l'heure di nou lage chien pour machine frappel. Oui, moun yo di kon sa ke ou gon fi. By the way, you cute. Oh, thank you. Thank you so much. You sitting back, I got to Oui, a ki sop gade m la? Moun yo di kon sa, mta dout avek kon ti fi nan studio a. Lel fini yo di kon sa ke oh, gon moun ki di, oh, ket koze a pti. Ou pa yon komanter yo? Non, ça veut dire là? Oh, yo di Jean Boucher la ou sot fon baga avel. Wow. Well, I guess ou ka kone. Ou ka kone fish fruit? Ba mwen. Because I live love in posing question. You already know. You can. Pas dat na prelo la. E pa dat na prelo la. Wa brele na Instagram même, I was m'ta répondre na appel, m'te nan call, m'bat na Instagram même là. Au contraire parce m'senti m'razan dom sorti dehors na machine nan. Ou senti razan don juste sorti dehors na machine nan, kon sa pou ki sa? Just for nothing, just sorti m'razan dan et puis m'sorti dehors. M'sot lui met 3 ventilateurs sur mon dan pour son climatiseur. So gen, ou senti chaud? I don't know, m'ba kon sa m'gen, just I feel like going out. Et puis m'just on sorti shit na machine nan. E ou pat relem? Oh, bon nan life it's it. Ou pat konem te nan live? And then ou ta pale sur WhatsApp, stop it. Bez ou fè moun yo kwa sa ap di ya ou bin zin stop it. Non men bon m'zon ba m'ba konen ki sot ap fè. M'de chachon ba m'de fè tout. Moun yo djou ta madame ou paske se menaj mi. So e pou mwen. M'pa konen moun yo di menaj mi, sa mi Non, pou. e sa mando. Non, yo ou la pose kisyon sa. Non, yo ba pose Se ou ya pose question question ou di men sa moun yo di. Men mando jodi. Men m'pa ka konen, se ou pou konen yo ki di mou ta madame. Ba sa yo di nou, se sa ou di. Men Non, mando. Hey, lisez les commentaires. Ba sa yo di ba konte. El commentendo. Commentaire yo. Comentario. Comentario. Gel ay komando so di la. Gel ay so di komando chéri. Je vais regarder les commentaires pour nous faire. Ah. Tu vois maintenant, tu vois? You still don't put the leash on his neck. So you bored or? L'amour went away. Non, moi c'est voir kado là. I'm tellement content de monter live. Kado? Moun yo te belle là, lem sorti de yo moi son boîte qui de yo a. Merci. Yeah. Quel kado? Moun yo sonne belle là, lem sorti moi son boîte so. Lem gade moi c'est non qui souli avec un nice message. So monter live et puis me dit moun yo relo pour nouvelle. Bon tout occupé. Oh, so get a ouvelle? Non, m'tapta non. Oh, I'm here, girl. Let's go. Do you want to read the message? We already did all of that. Go ahead. Do it again. Vous voulez dire encore? Yeah, m'ba konne se yo fè erreur la dan. Yo pas fait well, yo bien écrit. Attends-moi. Et qui j'en pour m'ta fait pas remè. Et qui t'a fait pas côté. En pile bagay ouais ak Dieu
En pile fois, pas défini l'amour. En pile bagay ou touché, en pile fois, pas vle di l'amour. Mais pi fort ça me senti pour vous, c'est l'amour. Grand l'amour. Sincère l'amour. Pas bien pour que dire, j'aimerais bien. Please, recevoir nounous. His name is D. Please, mettez-le dans place moins bon côté ou. Bon côté ou là. L'aime pas côté ou. Ou besoin un câlin. Ou ka prendre la bras. Okay. Thank you. You're welcome, baby girl. You're amazing. Just like you. Got 6 years. Ou kon se passe mè la? Tell me. E Diyo pal Diyo mè kache kado a voye ba tèt mè. No, it's not true. Moun yo gon mwa yo di li kache ta fel ba tèt li. Yeah. Ouy. Elle est tellement désespérée cette fille là. J'te kado ba pou mè. What a big man! He's so big. Well, I guess li ka pon nan bral. My God. Et puis tête Sak li ma gros ke même nan, Jacques tête, oui. sak ma ke nan wibot nan koul nan la. Tête li gros même Jacques tête, oui. I guess. Oh my God! Oh my God, pas ça. Et n'importe ça qui t'a passé, pour mettre tout, que m'pas jamais camper pour. Oh my gosh, babe! Oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh, babe. Oh my gosh. Oh my gosh, babe. Oh my gosh. Oh my gosh. That is so cute. Oh, thank you. You're welcome, girl. I love you too. Gon moun ki di li pa jam kampe pou, tande? More right? I know. Yeah. Stop it. It's so cute. Mais en parlant de ça, nel go même j'ai non tête li go même j'ai tête. So you love it? That's it. Well, guys. As long as you love me. As long as you love me. That's it. I love you. Gon moun ki di si mba chache ou menaj ma fol. Thank you. You're welcome, girl. Okay, let me get off the live to go call you. I can't wait.
Come on, get inside. L'amour est si tout net, Simon. Inside. L'amour est si tout net, Simon. You see what I tell you? He has to get inside on his own terms. The more you run after him. Thank you so much. Sorry for wasting most of your treats. Oh, she was feeding him treats? Yes. Jeez. Bande de cochons.